Sardi, jangan sampai bondes suami nabe pakai nasi pulang sa desa. Ojo kau. Nek, meme kak. Modong-modong meto nana itu lotte metutu esale boleh. Usul kamar nek, dikri lo. Joko, kupo fatte meta makin pikiri ke esale boleh. Kerja sampai mu nek, kalau dia kagak gande mang ke. Joko, nomor dia aku gagal, tetap aman deh boleh mau kalau kesap baju. Jadi usul ketemu kamar nek. Ya, dena. Joko jangan melinsu ke dan baju teme. Ih, Masya Allah, ini mah mirip bungkuk. Ini bukan bungkuk, tapi jungkok. Ini mah mirip pacarku yang di Samarinda. Emang kamu punya pacar? Belum. Nggak jelas. Emang kamu udah punya pacar? Belum. Nggak jelas. Masya Allah, seandainya begini pacarku udah selingkuh aku. Kamu kan memang tukang selingkuh. Maklumilah, kan teman kita kan memang tukang selingkuh. Dek, boleh numpang tanya? Mau tanya apa ya, Kak? Dek, aku ganteng nggak? Ganteng sekali Mondi, apalagi kalau dilihat dari lubang sedotan. Jangan begitu, tersinggung nanti orang. Jadi ganteng memang itu orang. Rendahnya seleramu. Anjay, cuak. Dek, kalau ngomong jaga-jaga mulu, pada sekali. Kalau saya ganteng, selera aku bukan kamu, tapi ini. Maulah kita, selera kita tinggi bos. Pasti kan udah mampu. Cuak. Dek, biar gimana tingginya seleramu, kalau di sama nasu, tetap mati lapar lakimu. Om Maji, hello. Sekarang tuh ada GoFood, tinggal pesan. Cuak. Apalah daya aku dek, aku nggak bisa berkata-kata. Permisi, orang ganteng melewat. Penonton, jual mahal tembe, sama tuh oke. Ya jolin dulu kok. Ya jolin dulu kok. Ya jolin kok nek sume. Ya jolin kok nek sume. Ndalo kok ya jolin. Ya jolin. Ya jolin nek sume. Ya jolin nek sume. Jolo bos. Ketara bacana. Aku bacana Sardi. Pak Desa Joka Jambang 50 meter. Bela betul Kak Jambang Pak Desa 50 meter. Atau boleh jok digati sampai Pak Desa. Jolo bos sampai meter. Main. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mage mako tengah nama bila ye. Jemaat keropo mindo logo menjadi ta. Memang nenek ku tante mapo kero memero. Memo sekasat ini teh matanggal ada mah bilang. Sudah nindo logo. Mage ni boleh bos lanjut nih. Lanjut nih. Siap. 11 aja nih belakang ini jadi langsung bahan 50 meter. Lo kalau jatuhin pada sini langsung 50 meter.
Kotak pulau 1,5. Awin itu Pak Desa, Bos. Sudah segi mabut tai. Tapi ruka, tersinggung sama tuh Pak Desa. Pateruni pas kemu. 50. Kurpa Desa jamban nih. Wah, udah biasa minta tuh jambang. Yang mencidi kami itu tahu jambang. Wih, ada menjadi kunci jambak ada pun selesai. Orang rejalo ke tuh. Hei, mana para luta? Matu bilada kina jambak ka jolo. Sabi Pak Desa, ewaka. Hei Indologo, kalau ke mas sogo, aja 2.000 rupiah. Lo dia lagi ya? Agak kena. Terus di GPC di. Dewa terima sogo kayak aku 2.000 rupiah, Halai. Iya Pak Desa. Pak Desa, bantu kasur meden Indologo. Wah, aku mah pikir ya yupo je. 2 kamera tona, pak kacamata cedi. Teteki bantu bondes some. Pak Cela terima kasih. Iya kok mau undes some, mukala dia katu deh, mukala saya taka. Bondes some, maga memang Indologo. Mana kalau disuruh mede? Pak Desa, Indologo, majaga lampu tuh kebolana. Apa na masa padi koni? Aku sih malam ini apa aku tuh ladogo, aron angkring ko Pak Desa. Pelosa ka, Bos. Ini teman tuh Pak Desa. Jemaah kemana biar tajama. Astagfirullah. Kalau kime gedita, apa loki? Aja anda jemaah apa kerta jama? Pana larang agama. You understand? Yes. Pak Desa, surni berdaya deh. Pak Capu mana tuh di kampung Indologo. Terselin di jolo kampung ini. Akam manis sama yang kunci kampung deh. Mapa kerta jama. Nah tunuk itu tuh ada menjadi abu gitu. Pak Desa, kak kasih musuh lo monro, aku kasih bamon bola aku Acara agak tuh bondes some merua seding. Pinya Indologo majaki donai. Lo disuruh merde. Game main dalo go bondes some. Dia kena kurang deh mo. Mana kalau kurang, nah dia kena tambah. Hei mana some, aja nanti pedang kita kuliwan di sini ku wasuro doti ko tuh, maka dari pada dia andre ku terak ko temeri caya lo andre. Mulai mau pelabai, Bos. Wah, apa kono? Telolok kemure. Kok aja ke bange. Lo ku jok kemaga ku bange Rita. Kalau ke tepadi ku bange bondes some aseng Indologo makalaleng ke dona. Mure. Aja anda di tajok ke bange. Pa Indologo, lo toni na sale kampungnya. Jadi aman itu kedai negara Indologo. Ini tuh busogi na suruh nama depak kampungnya. Sabrake di Indologo. Dulu mah tuh sugi mo gitu. Sabrake di. Dulu bantu ki. Daripada anak kita ke kampungnya made. Ama kon ne, makajane ne teri dia we matana. Indologo gede nih. Mure, Deni. Indologo, selalu di kampung Sabrake di. Dulu bantu ki. Ada ini aja nanti orang kasih ketuduk pak. Nagumpa mo ni pa kampung Maka anak ko suki din. Apa percaraan Itu Rita, polis na di mo. Aman kampung Kenapa, Kak? Ambil aja aku mundur. Aku juga mundur. Aku juga mundur. Dek, tunggu kakak, Dek. Oh iya, tunggu dia. Kamu aja malas. Sombop pa. Joko, mana ketri ko? Tinggi si mana ko?
Nasuko sama dia nenekku. Agak masalah Joko. Malah sikap teme wani. Ada yang lah Joko, kamu teme ngamek ki. Wani piak tak teme. Kontrol aku tuh dah. Ya lo kamu dek, kalau teme no. Kerja apa tuh ampe mu mondi? Gara-gara nenek weye, kajo kesini jamir jamange, magani kumapak ko ye, suruh ni madepak kampung ye, dia tahu di sugi. Mana kasi gara-gara ya, nah ikut juga ada ngomong, sabar am nih bawang. Iya ne, dia tulis sabra, aku lagi melupu na sedih. Andre, alengi. Maka tuh aku di Andre melupu gitu. Wah, amat ko na, o sa kapendra emosiku. Komen remusimu bos, majoge kak. Masih mulai kak bos, melupu to na sedih. Aja no mega bicara ko to. Wah, bawa sana mi ko balu ko to. Mega tuh akan datang kue. Tanya tuh ke kampung na semanto ko nih. Itu katu ya, nandri gitu. Dia terus sangin asar di. Pak maka dia tak tahu kujo kan ikut kampung dia tak gali isu. Aku pede dalam adong-adong aja ko nih. Koko pakan-rekan tau. Masang kalian di semua tuh pamputa. Dasar di dongo, kumi kampung mahe. Aku kata jok ke kampung dan alisu. Kelele sedih papa nadiku bos. Lo kok gak jamba tolot teme. Papa ada sedih ke bonus sumanto. Aka dia udah ganti wayang itu tuh. Nek, ini joker kuda kuwiri jembatannya. Joko taruh, kenapa koro? Cekennya. Ikut Joko. Ya mah Joko, magi nek. Hei, aku si malah Joko konye. Kok dia muli isu? Pesenin dia liso, pak mau ke kue. Pedilada diku. Mana kamu pada lada timu Joko, nak putus ke cewekmu. Suruh kamu deh nenekku. Mana kena suruh kamu ada nenekmu maga memengi. Malah sikap teme wani, teme ngis laraku. Demepa, setupi meto na anak iye. Nasar di Joko. Nih, pace kak. Dewa lah Joko, mate meko, anda ko tuh. Nek, macet aja aku. Nah, kasi malam aja Joko, anda mo kurang he. Nek, macet ngopi aku. Nak kena nanti. Bos, macet ngopi. Macet, pare-pare-pai. Wah, jumpa kerne, pesin macet. Jadi kau kepakar-rekan reto kuriolo. Ayo dapan riang. Banyak kaipeng. Oke nanti ke polisi kalau dapat Andrea Joko. Yung natika ki polisi ako nita ki. Ako din nitay. Aman bos. Joko na wala Joko. Kino mo tari. At tingin na bicu. Nih, Magas ako Joko. teko kan nih, gendong. Tapa-tapa na nanay lo digendong Sedang kaya cona Joko Lo ka namay, wabuso ako. Sanday nang kapangalitaw. Balusisa ni Joko. Aprocha sa ding. Dagalo man lito. Kung di gagalo maline. Asumbangan ni. Para mabarakan ada sumanto. Kerja nampi na ye. Lo ka mana namay? Ketaruh bola. Elong kaca dewi ri namun dekalada ka sa ding. Nek, alang tokan angke melupu ka seding. Pare-pare pelada na maci. Ye, lompo. Ini aku to. Oh, mandi betul. Pare-pare pelada Mandi na betul. lompo. Kamu sedih.
Jola. Assalamualaikum. Permisi tante. Waalaikumsalam, Nek. Di makan nenek. Masih muda nih bos. Agak tuh perlu. Kalau yang kecil-kecil tak cedek itu, pedagang kecil-kecil yang pala-pala, agak pedagang pala-pala dingin-dingin agak. Gati ku bos, medekal ada naik. Iya. Kamu wai derombi, Bu. Melowoki ga? Pesan nih tante. Yang penting kan olahnya cedek, si bahatnya cedek. Tengah sana itu, Bu. Agak sana irong ke sebatuna. ST sana iru, Bu. Kau kasih bepa tetap pasu tahu nih. Kau kan Andre tak ada tapak tetap pasu tahu nih. Kau kembali tanah saya sanyo tetap pasu tahu nih mai. Kau kakak juta dah mawari tetap pasu tahu nih mai. Pak keniro kasih po aku maluhu mana he. Aja nih pelek Cina, Bu, di. Wih, bepa. Ya yo lo. Ya yo lo, ya yo lo. Ya yo lo. Ya ayo. Ya yo lo. Ya yo lo. Kasihan deh lo. Oh dia apa Kak Joko nalin dulu go. Betul. Suku agama ada na iya. Suku nasi campur, senggol dong. Hei, mau cumi jadi mu. Betul kan? Bukan nih wene, payung Cina tong. Ya cedek nek. Kedi butuh nenek. Tanya mah kati, mana boleh? Anda nih, Sabar aki di, Bu. Cibene ini tabalau tuh dek kata wata. malu ko may balo deh tuh na. Malopo, Bu. Andang aja na. Ada apa tuh bu? Terus hindi ka sedih. Ay mo Cina. Ah, gue lah bales weh. Di masiri. Yakulin ko. Jadi gini anda itu bu. Malu mana kasi po ko termasuk ya. Aja nih pelek Cina, Bu, di. Iya. Kita kilala. Kamana saya sa choki. Tapi memang anak ye, mana kalau jauh aku mentimpu, lo aku maluhui kok. Sabi, Bu. Kenan rin. Gimana na bu? Dia ulit mana ko daga bale na. Mega bale, Bu. Engkau pi ko paling panginangin-angin. Ngeng. Jadi makasih, yang penting kasi ka na bobo bale na. Tadi nih pelek, Bu, di. Ditangap kilala. Sabi, Bu, ikan darat bawang, negara ikan laut. Kama, balanda lako pala lumba-lumba. Ya luto mapak ko he. Nih, jama ka siri. Boleh terakulit tuh. Dia dandar lumba-lumba eh. Aku bisa ni masuk ngerton kalau lumba tiko na. Boleh naik ke maniko na. Hai. Hei, tara siri mo. Jadi asa siri naik ke lumbu ni. Bagi. Bu, ada apa kasi po ako ya he, papatangan sa meto dengan kanan rin. Sale itu, Bu, patangeso si kini asan na patangeso, Bu. Jadi sa kasi mabila bu. Nek, putana sih gak kaju. Kaya nih. Bu, kaki juta cedek. Tadi nih, Bu, di. Kita kilala. Maga niro. Sambar nga tulma ako tanang, arwe, natutukan itanga ko na bula. Bukan saya, Nek. Joko. Bukan saya nek, Sargi. Dongo. Ano mama na ko to? Mato madeni. Aro natutukan itanga tawe. Nandre na, Nek. Ano ni tanang dokoy? Boleh na, Nek. Ara Tony. Kadi pa din rin na boleh corona sardi. Napakaji lo natutukan ni tanga.
Ganapit ka dyan melo ne. Melo no way, napasuro ko teng. Melo no bepa, melo no nandre, melo no bale. Melo si kaju. Natutugo kita nga po na boleh ne. Jolo lo jema bisa jolo jarimu. Coba yolo kamu keracun lah. Kagak kemana mapakaro? Kani melo nandre mage mapakaro tutukan itang aku na bola. Daripada madag ka malupog kini. Aja mapakaro kaya mang. Dena ne. Maga ni plenan rewandre ni. Gesana man re gagaway. Luka kita kan sa paway. Ya kana mele. Tajok ka. Hey, madi mo? Gagan ne. Dar ka ne. Berapa ini? Pas 50, Bu. Apa lu? Telinga kok masa 50 sabu ye, dapat tolong becu to apa he? Kalau ini, Bu, 5.000. Kalau itu yang di belakang 45.000. Malam mana bale bara ya bale suwe. Cina kan ne. Yan ni malupo ka. Mana ka bale karopo mana ka malubo ko nakatunan re mo he. Nawerino balo deli ko he. Sinatok ka ni. Kung sumana pon rona. Yan embe. Ini wanya, ambil kembaliannya. Tidak cukup uangnya ini, Bu. Masih mau ditambah 3.000. Tidak ada kembaliannya. Diskonnya cede, Pak Uneto bawang. Akam laki cede, detoniti mati dia. Ini aja, Bu. 2.000. Ayo dorong. Nih. Nek, aja na darong. Kawala-wala na. Wah, amak ko no. Pasan na kalula na ako tangit mabuang matemanan ni. Kamu setengah tu ulo-ulo na mate, ini mate. Wah, makono. Sesuai harga, Bu. Kumate ka tanggo jawa mo yung wah. Ano ba dani? Dede, ngapain nak tanggung jawab? Pakai jual macam ni 50 soy. Mato. Nek, lisu ni. Cau nasi di lele-leta-leta. Mandi teman ni. Dongo pa na ye, lo manin lisu Dahil pa na kampong Magani ko na lulus di pa kampong matde. Na tu ne, nalupi di kampung Aman ni. Ya deh tu ya lo lisu pak macam apa aku nenek. Ondro ni kokonye. Kan ma tumal ako dutun, waguro ko makarate. Untuk agama karate. Nano ni pa kampong mewa ni. Macam gua agama karate. Maca ka tu. Kaya guro na je kicing. Bukan apa lagi. Mato. Siap na tadi. Keteninan Andre, lo ka dalam magur makarate. Jeme mo Andre, pedito mo buamu. Iya. Aduh, mati kine. Mana ke Joko mapiangan ya. Toro ko ka Joko paku indo logo makarate batang aja tu agar karate ko. Salah no. Sudah nih bos. Oh, sudah nih bos. Udah mau lulus makarate sardi. Emon ko si Bajo ko de mo lisu. Sakti semangat. Kalian dolo go. Pada itu dilisu. Jangan sardi, kita mana? Matu lisu ni. Pucuk ya, Nek. Nah, kaya, Johnny ni Nena, dia lah coy, matu lisu ni. Tuh. Kena main. Rita, mana mbak kampungnya? Pada di gandok logo, disuruh nimet deh ke desa.
Iya, mani pada ni kain dolo ko ya. Ikreso ba mani di ko kale bon ko sa ko. Dia pegang matu mahal ro. Ikreso pada ni kain dolo ko. Rita, ketaruin dong logo. Lisu, si bapo mu Joko. Magi bandeso me. Indo logo, si bapo mu. Wih ko to taruh lisu dia na jaja ma kampung bandeso. Atuh pula lo gimana ceri? Nenek! Mago. Tante Bunda suami taruh si bane nenek Joko. Nek, Mago mati po bela lap deh. mau dani ka aku nenekku. Meresa Indo logo. Man rasa gitu nek, itu kaya. Aga mana tahu. Na boleh ni mago rumah karate. Kamu jago pita we nek. Ke mita, burung na cikicenge. Hei logo. Amala lisu. Joko amal lisu. Sale nek ke Joko eh. Astagfirullah salayitana. Amal lisu Joko wajan keteme. Temi mau pak nek, Awale mal lisu. mau dani ka. Rita, sudah itu. Kahelo diurus Mana kahelo mau urus bonda some. Maga memangi, masa kagak metoki ko detu. Kerati nih nek. Ngono ka tuh. Toko puni Joko nih. Demi tai. Paling aku nih rumus yolo. Makanya bela-bela ko. Biasanya bede bawa nih daw kasi dimitin dolo go. Atuh ya bitaw to mitai. Iya jago lah ada tak. Mamat dai. Atuh Rita, mendeni. Pelorong. Be jago memang nenek pamade tante Bunda suami si bane Nerita. Tapi aja deh muno. Ya cede ka mate. Mita tuh, baru na di keceng. Cerita no. Iku ka Joko, madi maci ku nenekmu. Dena bati ka. Mata jauh ni nasa hati. Apa nih? Nandre ku nek. Kupindah ya lo mandrai. Aku sih malam aja kok. Wandre nenek. Andre nih. Cede sakde. Sedangkan lagi ada negana. Dia nama lengi. Ceke. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arrahimin. Amin. Woi, mana kedoa apa kurung baca deh pada puasa tuh weh. Memang ya nek aku melupu ka sembaran tuh mau baca. Nenek tupan Andre ku Joko. Dewa tungkai. Nah, para canggih tuh nana yang macem-macem. Ada no, aja aku kena nemu. Jangan mencari. Dimelo ka Joko ke tanana. Dia gaga. Nana nya pada rena lah mana nana mau ke sore tanah. Pada rena nana nya dia. Ojo ka Joko. Indo logo. Mana kesia? Mana tadi? Aja na tumaca iko. Aku masih aku sinasabi sa nila.